Jadi mau lihat mah dihita paparannya puta gum dati bulan rado bulan. Ngabok berwana. Jadi ada kaninang ada buat tetap kami. Memang dung mulai terborti kon memang au tercolma. Mulai siene teh hokku mau sampai tahu 72 nah hubo tahu 10 belau. Alai tahu 70 tulu au masuk SMA gabi 10 tahun. Maula tema di Tuhani songonari naing baenom maula mahite na boru sesuai pangiduan na mula mau muse nagabe ona ponasa. Jadi ibagasan ni na boru nagabe tarjol maaw ala ni ko hakku dangarong na buoy lianokku una boru ala ni bergani rohaku solain ni marhite na songonon las roha nami na boru pinopar ni opong nami songon na huro naki mulai siya teke kau sampai tahu 70 sada sampai tahu 70 sada dong tahu 70 sada 10 tahun do guarnion sampai kuna nata buluson ala ilong ro na poru marhite na boru boy huinja ko muse nagabe sibuk ni na boru posakka ni opung gurta tebu ala ni na boru ko molati mani ho nunga ho be posakka di dopui posakka ni na boru isi pa baring berengon na kana magulo la nyo maulate mani Tuhan maulate mani ho na boru bolo be somonon dau basa tami ulo siti rabu ulos na palas dagingmu nagabe hasa ngabo mau dihodo tua mau dihami ulam sa lula yakka na mga rekoti pulo ni na boruon ba las maram na boru nakina mang tagol malaw ipatikos si saribatu makadamang lupa ingot alay sejarai ano mati kuboto mangudah sejuido atamunay alay wati do dapoda dalam alay po soro aku dia kamu dah mang abang tuaku ikut gua murang gini mandok hata nadi gani itu mandok hata ikut gua mau pas rama muda pergi gua di salah nyokuta do na poruta na laho mangulah ni inasiko ni ingalan ni na porutaon imana ginongkoman ni ita pinopar niya puta gurta te bulan khusus nama ita si Lauraja sadong di 2 tahun. So mani mataku udah hang pinopar di si Lauraja ita calutna lumubi nami sari uraja li pengulangan sagara mola tema amang na boru sa solu satu botean pasaton nami maulo so sama ita saluna bang kabia matutu dia para semua, dia para. Risita. May koristo. Kumatunjong muna kami tulang. Tulang. Ay tahu nanti kalau langsung kamu langsung nabur saya sa saya nabur tahu kamu saya Ate tulang. Oh, dah tulang. Ano na puro tari dua tari so Alakang moto do tulaming bahay. nakalungan yung karabon namin ako na sulong mo nga na puro pero man ang ibat tada di panganjala mula na puro Himmat ito. Himmat ito.
Wala sa tulang. Harus masuk gila. Jadi mau lihat ma, kita selalu na putar-putar. Oo lang. Buat tamu los pangiring isun. Iring-iring kodo na poro namin. Ang kodang iring-iring kodak sa ato sudiyo. Pangiruan namin Tuhan. Pangiring-iring mi. Gabi jupa mahasa nga po di kita sa na lumubi di ho. Lumubi di kami paparan di gurta tiap bulan. So kanaw nakapuro matarjol maaw. Atarjol maaw nung mulay oja patu di son di tanggal tulo. Di tanggal tulo. Inanitean ni halakon na sa lilingon. Imas ko na udokot. Nakatatakwi. Mulai na kau sampai tau 70 saya ada malonak sila pau. Tau 72 73 si perubahan nyo. Abang baru dan jadi juga si majotong namin son ang kodang iring-iring ko. Hami sa luhut na lumubi na borkot. Las maram da mangiring anak mangiring moro mondo akta da mangbaru da. Ate. Sari matu ba mo? Wala din mas lang. Saya udah betul setelah maram da baru da. Oras meta suri. Oras. Jadi, tapi pula Oo, no. Oo, no. si Kobe mama. Ah,